Oi, sudah. Cái này vô tư nó này hả? Ini làm cái mà. Nó hay đấy kìa. Tiếng lăng mới thích. Pikir gitu nih. Oke. Yes. Lah ini dia mana. Cho lấy vào không? Học cái việc có rồi không cần. Học cái đam một cái không đi. Acabou. Lama. Ada lah kan bukan ke dalam takkan mak. Nak takkan dalam ni mak. Enlo. Salah deh, bang kita deh bung garpu. Ampai kimit pode lah tak cereno mali. Cere. Wait deh. Alah, hari bisa isi. Come on, hold the truth. Iya tuh, lipat semakin alto ya berja. Tuh sulit tapi gini benar deh. Wede, balak. Ini enlo. Dulu. Kau yo jo tu. Ibu, kang lihat di sini.
ledak lagi. Ini Monapi trekking dan Bitilang so youth club alang litum se organize litum di Kuben Albenglo gym section malang lalu radio teman pen ini litum pan nang apa ni litum dakan kebang lo ningarong hopper lo lada Monapi alang sun kimisen lapen Minangan supporting dia rekunta noni tum kewang se nuli tum se tandam timundam kunte minangan kewang dia tu mandingan nanti nasi bitilang so youth club tuhan nilihin pen alang ni tuhan bukti sih ke support tu naik man nili tum support tu pola kita bitilang so youth club along erong met kali dan kami bilang so rong berong kakan dan itu tu alang ni tum si mesen kamsin sekolong lo nasi kewang dia ni kita mel lihin pen unan bangke jerat itu dun ku kesini alang li dalam cak Kona dalam sungai Jepang. Foto ditilang si lapen kedeng pon. Ini tu dari no Thomas Thompson. Turizin dia masih hai. Lapen kardeng mas sama. Jin diklaim makorti itu kita ni alang itu meladat. Kona dalam sungai no. Trekking naso putra alang-alang itu dak tuju ke lang kita ni ate lang itu nadak alang kita apa itu lapan so langsung kiri akan kiri si alang itu kita dak ke lang ni masa perlu berjalan ini tu masa kita melalui ate alang itu ham kita ni la bila club la konten ke support dilihin dan kita melang itu ham sai ke mau kita ni naso sai ke den dia lain-lain ada ini alang itu ham sai ke kita ni Puna dalang sunanam, natin kan sinilang sunanam, kita ni alang itu kan, ay hilmi pasti di mana, kita melihin kan saya alang itu kan, yung hidup palo. Kilakan tilo deh lang tayo. Pini trekking tour ke dam pe, trekking tour dam lo, ke trekking tour dam etpen pali dam etpen on hem ke cewang lo deh, hem cewang hut pen jo. Kelak rentilo ke sang rentilo tumtar lang tak. Jington prong hadak si.